musibire kurungi nimbakira program y'ebyamagara nico butungi charity omuhereza kandi omwabazi yogunka butosho muco gwitu urwo kubanza shaha 3 n'eshweka okuza shahina omwabazi yoguntu bantuganira bikwatena n'amagara gaitu mwe ntwagaruka twagarukaha okuganira shonganizo zomo banyeta cyo butungi charity omuhereza kandi omwabazi yogu twatayisa Dr. Mpeire Justice okurga har St. Augustine Medical Center hari intare opposite n'ishomero ngweno twenda kuganira ahakikwatena na abnormal menstrual bleeding ikintu kimanyisa ciyo muri nyankore then nagwanyuma tukareba konka nani inkanga yo kace ikintu bakiri habikwatena n'imicwe okuzo micwe okwabacara konka mbweno kwa abnormal mbweno hataho katubene ho twija kutandikira konka munkirize mbamanyise ngo abakazire health products mbakutusiya hebyo kunywa ebirunje munonga ebirikushemeza amagara gaitu babikora n'ekigenderwa kugira ngo base kukinjire ndwara zitari zimwe na zimwe kanangwa n'ibindi bizitambe tubase kugira amagara marungi ngweno katwoge haho tuze owa doctor tutandike turebe ayongera kutoyanjurura then turebe na abnormal menstrual bleeding cyo cyamanyisa ki cyaretwa ki na n'ibindi birikukwataho. Doctor, it's been a long time. Twakwakira. Ninye nacara ninjira no kuramusya buhoro. Ariko natiraho. Konka abarukutureba babare munonga kutaha icoma kandi ntubakunda kandi twijiza kubegesa ngo kintu mucetegereze tuzomukintu cyo kweta prevention is better than cure. Exactly. Abacara bamwe abo eco kubanza buri mucara wakize myaka itweta reproductive age imyaka yo kubasa kuzara kutandikira myaka tukabintu gamba ngi15 kusyari yana namwe konkati ntureba abishaba mwe aha myaka 10 nibazomico aha myaka 12 nibazomico konka average abinji nibatandikira myaka 15 then bamwe bamenopause nga myaka 8 kumanisa ntaje kukirekura arohabo kurenziyam so atiyo no wasakujero ote myaka keri kwika oye timing orabe wasya nkatano nebiri ntwara ojereyo wabakikura so konka abinji average numwe bakubabari aha atabo twabacenga so obundu warengaho ukajwa ngo ukajwa munonga hati kibaje basangwiwe cyaba abnormal hati nyine kuba ni injwera obwire bukwinga naki kandi kashecho naza kushika watu abanze myaka okay so hati twaza kuza ahawiri omucara yazo micwe ashemerire kumaramu eithe kiro chumwe kusya ahabiro mushanju kujana wiki yona aho ni mbaje warenzi ya wiki no waba abnormal so nchacho wasangu ware wasebero munana wasebero mwenda 10 uri no tamburo mu wiki 2 aho waba abnormal so cyo tugira ngo kwagire cyejwiso yego achetegereza reason zache kuza kuchireta ntujya kuziganira konka hatiriyo tureba period obwire no mucara abamemba menstruating ebiro 2 abandi bishatu abinje nebena bitanu no abinje bakora ayinga abandi no mukaga nataho kwata na chamushanju konka ko kurenga chamushanju ubwo tugira ngo warenzemo chawe tchaba no nzira ngo cyo kigendana n'emyaka nkanyo w'emyaka yahanda hacena yenda nizo mbiro mushanju ninga kimwe ubwo ningo watandikawe naryo wacumwe ayijana yeyongera apana uburo winji emico yawe ni yeju biro nani byebyo however omwe ko kuzara ninga warwa mwenda waza garaka kuzomu micwe nebasa kuhinduka shanga korobe noza mbishatu hatwaza mbena ninga okay so kusharabe kiti as long as kirya hagati yeciro chumwe nebero mushanju hati iwe toshemeye ko yarashiro kajot kandi nyunkaniza mbishatu hatobunaza mbena utubyarenga nebyebyo nangwa no kwezo kwire ko kuzambishatu kwakurata ukaza mbena
nobari umurenje why abo kubana habasa kuba hempinduka mu environment habasa kuba hempinduka mu byobire no gukora habasa kuba hempinduka mu bisasize na n'ibindi so ushange biro mwe byaba biceho ninga byaba byinjo kunga hatu ntugamba hakujo munonga ebire birengere now obwiro bwinji umucara nabasa kuja munonga one obundi yagirenda ekarugamo haraha abacara nabasa kugirenda na nishatu zirukurugamo kunkata kimanye hati oshengu ya misinga period ijo kwara bariyare yazamu ati ningire biro byahinduka no kundo kwezi nuko kumbe ombwiro bubona riyo benagirenda zaragamo hazo mmoko kugirenda yaragamo chumanyisa ngo eriye shagama ayobire nujo hata nhaza kwegitaho products ngashenda hata eshagama naje ko banyinjo kane basa kutwara obwire bwinjo kusinga ubwo bintu bugera nico rebero mu mcyara yija kajya twonke biro byanje kabyarenga utuzomara abo bakuceberenda nade ko kufitere kitobe abo kuburo deyishanaje wabyo tukaba kuceberenda takbasa kucenga atkandiyo period already so as long as okujwa kwahinduka ejo test ekabene korwa ahubwo ubundi of course especially kuba wabire waterene no mushija umwezo gwahwira of course arobwo kushanga umutatine kiyarebere nabasa kufitera no yicereza konkana bw'abacara mutwicerize kuturako uze cyuze cyo okigarkemo especially umwe kwa bayizire no mukundu abuguma yaba nankiraro konka nibyo tukubantu enda kumanya kuri abotere no muntu breeding yahinduka ubundo be wamisigire mu cyo nkaje mu bibiri tubanze tumaje ubone ndaninga gamba mazima experience very important so umchara kwa kurwa mwenda ukujana kubasa kweyongera kurenga hakujo kwa burijo undijo mchara wako basa kuja kurenzeho nori aha homono family planning ninga shori ya mbaze yo kubariro zabo murebo mwe eje mbaze yo kubariro zabo nebera mu mbaze ubwo kuganira na nyinenda nuganira no ubwongo bugenda bugambira na nyinenda nangwa amaguru most importantly tweta ovaries yes tukoresha bakweta suppressing ovulation at suppressing ovulation ni mbasa kushibeje sande nko kukwata nkecho domoro kachimata ino chezo tukante mwamizi tugakuza mu rutabiro tuzukikamo so wa suppressinga ki umwanya ugu cyo cymayisa ngo nana ubundu bakutuma rutabiro kenda kureti 12 no chimata agaza mun gago yegura bajango cyo domoro ya kireta kumbe gata kire so uwo buntu buganirana na ovaries kusuppressinga ovulation cymayisa ngo ejo period eyi ovaries kurekura amahuri tekubaho hati habari hure ryije ku meeting omushije hati fertilization barakubaho now hariho bwiro bwo kushika abamwe ko kuba noza kuzo period sayine zija kunkeshagame barakwije hati ubu nabo nondijo konga hariho ndijo orukuguma najwa as a sign yonyinenda erikwereka ngo turyo mu period ntabwo aratomono change so atabacara bamwe ko bari yafa tubona abaki buri umwe mu kwato ushanga nguwe ubundi period zarenga ahabero za marobwire bwinji zaguma ziriste so ogwe nawe naje kugira ho period ningwaho so byo nabyo nebuze byo mushahara be nakubuza ubundi abacara bitu bibireho umoko kubona umangu nebuze birakubuza ubwo byotaragaruke mu bishogo mishija ha utakamuturetera uzi tsakubuza abo kandi mwenda kiri why because byona nsakubuza kora utabigarukire turabeje hati muntu tukoreje abashija mutantere biti konka arihemwe byabashija batara chenge ningashi
batari chirizangane ni but the most important thing kugira ngo iwe no ndo barire uruzaro rwawe now hatogo nawe nabasa kuva mu munonga then twine abantu tayine cyaro kozesa tayine chi konka nawe yava munonga umurujungo rwito uruchitweta hormonal imbalance na nori wa family planning na ine hormone imbalance onkeria noreba ne yaretwa chi area hormone ito atam so but this one extremely tayine cyari yo nakozesa so oshango mbiri gwaye changa nangwa kana naye bwa family planning na nakubwa emergency pills na bwe buri ya party ya family planning so atima boko bana ubuzo muntu toragira family ata tedeka kana rigire kumira emergency pills ati oyebuza muzo ziriza waheza kuvuga no mushinja then before 3 days bazimira kugira ngo before 72 hours so ati ejo nayo family planning bantu so kwa bakubuza oka highlighting ho tiketegereza otaka shangu kwako wamera urabyo now haba kuba naturally akagira hormonal imbalance nekira kubaho twabantu tandika periods umwana mutwari yo naza kutaka kuzo mice umwe nabasa kugiraho prolonged ningori yo nahendera nazo menopause asa kugira period ningo nebasa kubaho twachanging environment ati ngasta charto kwakunda kuzo mbivuru ijo bwabaranka kampara kamara yo gwire bakamurise ebe byenyaje ebugorokere nanwa akasiba bice bironka bishatu omushenyi na byabyo that environment change nebasa kuretera umuntu yagera mu hormone imbalance stress yo nebasa kureta ibintu byinshi sakureta hormone imbalance sakureta enda yarga ndasa kureta nkakana kingana nkabusha that whole thing because stress nebe inemo ibintu byinshi nebe rumo kweyanga nebe rumo kubura kuryaje nebe rumo all that so echo nacho nchasa kureta umuntu yagira hormonal imbalance excessive exercise exercise kiri okay konkara ho chukurenga hata nkechaba athletizi hana ukutira kakapira no yonono murana changa ko mwe that excessive exercise might arona mwana wanje priva unakora every day for an hour atecha na chenchi bachire changu ni chiriro mbirgo kigwa handling so mwe kwara rebe habaho hormonal imbalance atakatandika kubreminga nanga AC yo mu office could be an exercise and the food we are eating na nebindi ebikubasa kuretera muchara hormone zeye zaye changa zahinduka zataratanye so echo nacho nikibasa kuretera umuntu yagira prolonged bleeding ningashe chejus hati then twine yabantu bitu abine bizimba it could be myomas, could be fibroids, could be anything. Ebiryo muri nyenenda. Hatebyo basa kuretera umuntu yajwa nangwa no kubaruka shagama for a very long time. So abantu abine bizimba kubara kucebere bajango ine bizimba ugezeho kureba ngo byaba managed. Ningashe byaberengere byarugamo muri nyenenda. So that ekintu chatere because ebizimba bikanyire mu bachara especially abataka zireho kandi bakura ninga bazireho kuce kandi bakura of course kugira ngo tuzare munonga no zarabo kwendo umwe ninga noreka kuzara that is up to you konka hatiwe no bano creatinga time ya ebizimba kuzomura nyenenda because bahabe kubena hazomwa nabyo bizayibona ekizi nyenenda nekora ubwo wayo mwana so azam usually at about the age of 28 nkahwa umumu mwe kutandika kwe kutandika kwegeza gezamo
mbija mpora aza nabyo ni impora no shoto nibitindemo hato mucanga ngo wagera ho nkenda ubundi ndayakisingamani chwera cha gisingamani kijibinga so things like that so hato kujwa kwa So, kumchara mchija chibaruka what goes wrong because hati nichibachura umuciri cyane hati nenda kwe kubane kuraza ya cramps za period eshanga ne yemega on something hati toneka hati on process ejo nangwa nayo obumwe yebwa egira ngo kizimbe ejo nayo no foreign body nenda kukibinga so jaguma ne creating cramp kubinga kizimba ne creating cramp kubinga kizimba ne so tura kubinga kizimba nde ko reri kwidera chuze so that is where the bleeding because nana ubundi omuchara kwa kubura kugirenda hat products ezo omwariro gwanye nenda amahuri byone byo byo kwijaka menstrual flow ngasheshagamo so hati nenda niye kubushoza mweno mukubushoza niyo kurampa so hati yachitire home higo ngona ico nenda kuchishoza ne creating kurampa mpaka akwati mucho tuchukwe higa tushora so ejira ejo ichechesho ningasi echitkweta prolonged bleeding yes abantu bakugira echejisho n'abantu abayihire mwenda yes people who have had actually no work kubeyihiremu no work kubogihiremu no work kugira because abantu okukintu cyo kwiha mwenda ninjande kintu kira mnonga so up to now kigendo misho so abantu bamwe kuba nibiha mwenda zibateteka tekire bakoresa all sorts of things buri cyakuteka buri kiba kumutebeza jo kandi yoni ajuinga n'abasigaze bagenzi banje banyanga bishiyukana orye nyama ngo kandi ba doctor kabazi tuyihireho ni hayo muntu mbona myantiwe doctor ho wakwire nyama ya guro muti ko ngabo kujanga atura nachurra so nico chikuba kiryo muti now atena n'abantu kwa kugirenda yateta katekire hariho batura mbahurira so nawo kwa kuruga habanza yekiko kwarebo ku amagamwa kantu kandi tomera ngeki chikopa cyo gukamba uta washanga ryo na huti yo joto mwana ariyo natambira umunda kumbe ahinende inde yari natambira so hati endejo kwe kuba affected nangamwe mbecumita ari habito abiremba bacumite oringiso ari hawe okuchimite bitinde bine so oshanga ngo egenda wawe wageze kugiya mu birejo noja kugira echejo noja kujwa for a very very long time noja mpaka every part wa obwe ari egenda erugiremo what we call complete nete ko buri chumwe chona product yona ine kushohora yabe takahwire breeding ingasho kuva kwemera Nchimesa ngo mbare miezi 3 noja kubochora hono otonyo bitobo botakafiri agosha kama enda nikoma ja oziyo netende ngana kureta that active blood yes. So hati nababo nabagira echejushu abo kwiha mwendo abanda bokubasa kugira prolonged bleeding probably ni wabozire nawe no basa kujorenzie ebere bako bagamira nkati byebyo tibyaba kandi nkebe bya menstruation yindi yawe yatejo turakubarebero waheza zara ngo takarenzi yebi bako babyo chichi different then abandi nabo kuba bine ndwara omurinye nenda kanser y'umagwanye nenda nengashe yanye nenda ne basa kuretera umukazi yagire cyejuiso for a very long time ahabo kuba nyenenda nerwiri kandi yo nyenenda yo the only mechanism eyero kumanya okurwana mweno kitomece kurwana no kwekama shading no kwekama yenyigetera mutishora so yo na haza infection na umunyenenda eyekama chokuru umuntu ijaja ati nishasho mundanto uzaja scrums because ninenda no ukoko ni nabushobora so bwaguma ngumano shasho mundanto paka
so abantu abine those bad infections nka kanseri unagwanye nenda n'ubuzakobeze ndwara zitu hata abana bazihindwire bacizeta zo bushambane neza haravu okay rukundo ne kurwanya za rukundo okay abo kuba nkunoza ari na rukundo orga yosiski so twacizeta ndwara zo bushambane bantume tuzeta ndwara za ravu so indwara za ravu nazo kuzukutahamu zabambi a bad gonorrhea, a bad sexually transmitted diseases. Kuzukuzayo wabara kujanjaba munda nto hashasha hasiskara umuntu narwara chejuju especially kubuhikamu gwanye nenda iz infection zembi kwa kuhikamu gwanye nenda zitahakaronda now at that wound I kufunda any touch ubano mshinja yataha makahikaho ubani wano nabo kata yorukumu or that process utekwa kujwa kuru wa hatoneka noza so noza kushangiwe buri zoba yuru what ishagamero ati tokumanyo kuyija yaretwa hi something like that so ne konka obuchaba nichobaho no bumwe abantu nibambashasha kiterana ashasha akiterana hije shaga tebimba bitreating doctor tubijanja twatamish hati okay hati nyana ngundebe signs izakorika ngo hata nayoga uyiro kugira ngo ebiro nayongera gwe cyamunana ne cyamwenda hare kinde cyakubatira tu bad kinshime kwa ninja ntapana kinshime kwa ninga umisiriza kurenga hatkurigira nana kikuba kirese kwe kubiriyenda nkeji uriyo nogiham kandi enjoy yo kujwamo teje yite ya burijo nojo bitongo yes shagama neje bitongo biragara tongo hata ujuro tanache tejes nangwa abandi bokozi waba nozo micwe cramps ninga shokushasho mu ndando nico cikubanza takubanza shagama hakija cramps no yes so washanga shagama eri yizire konkiwo cramps ziriyo ndizijaciro cha katano arecho buzo cramps that is different then you bleed actually ijo yo kubanza kuraka shagama cramps zone zijenda tane ngiri yo kubanza ya kabiri turukurenga and then the cramps go and then the bleeding starts coming no manya chikumanyisa echo nichumanyisa ngo uterus taje mushagama yego cramps wara zagenda bano mango uterus muri nyenene tachi ndikiri tikabaza kwigereza kubura kugera cramp high nacyo yene gumane nyiga so shagama ne gisindaka egita cervix ngashomu os agati ya internal na external os harimo ka space kache hata no mwe kubiri no mpuchara hata gumane jampora kana kuzina bashinka jimara yirkata wereri nkaho neri ati nyenenda neminu ebiri ubwo mundana no gwa heri neragati so atiwo chamani no kikagwa heri so tokata yo kuriyo ina najikora so hati nico kushangira ngo ejo nyenenda negumane yanga hata ababine inenda yargam abo nyenenda negumanera all the time until hatkuru kuba ubundo ine infection ka cancer munagwanye nenda ninjano chuma cancer munagwanye nenda is a sexually transmitted na yo nendo haravu no way umbudachika buno bwasigara yiturebe so therefore na yejo kwe kuberumu nerete chukonkayo nebasa konjera ubundo busayinizi urwizurubiru rukunuka ubundo muntu ahwamani miche akitera na shasha you know that hatejo ne yaritwa ejo problem kwera kubere hormonal imbalance ico twatwabigambero hati nyirafirukange turagurura umuntu obure ntumuhendere hata nangwa nasasa wankogwe owa hormonal imbalance eyayireta bwereta kwa family planning uterus
nabanyihire mwenda I know konka hati ejiya yereta gwereta how do you handle nangwa bona tubasasura kandi bona zizere bona turabasigaye bona nza kubasasa akashaba arafukando bona kubasasa rwacu mwabo kuba aravu ne gumaham kureka ebe bintu ogwiro bwinji wareba wazo warengaciro cyamushamba zuwumsha naja kubuze buzo ebe binandiyo n'ingamba ubugarukiro njo nani ngambira ebe bintu especially ebe zindwara za ravu abantu batina kuziterya batina kugarukamo batina kwa cyenyine hato buntu cyuburabara nico kurebera n'abana bamwe bari kufana bihamwenda bakuba bamucizo mu irwara arenga kubitebyo atahendera barukoronda baza kukacu akiriyo njireto buzu ubundi abayarengira konka ubwiro bwinje nikiba kiri curungi washikirira umushaho cyo kufa ohemuka shikirira umushaho umugambira kandi n'ubugabe bwawe yuwiwe nko mu ruwiri kushaba ngo ababa barho babe bashobuye uganire n'umushaho kandi n'ubugabe bwawe iwe nko mu ruwiri kugambira umushaho tebe na kugambira utagira wabagambira yabigamba tuzomukote umuntu imbalance ejo nejanja atso abachana mutakazo uko ukebuza nyo kantine cingo zere kantine kunjizere kantalizere obundo kateganasa nangwa harhona naba bana bako bahenzere ka virginity obundo ajo ho munonga ikintu kisiskara akajoro uwo so nachwecho Jerome Shawu akitezaho counseling afitezo ko berangende approve we abwe exercise bagiteka agenda so umushaho nuwarije kuyamba aha breeding abo kuba kuturabe kora butamushikire na wacira turamanye after effects ebyabaho wajuota eshaga mu wasigaza mer kwingana ki next time nahaza kubaho ki kahina yabacirwire akakoze sombazi nanka nanyeti ngugenda nkagwashira shikiro because ekikuba cyakireta tikikushana n'ecyoriya ekikuba treatment kashana so therefore making sure ngu washikiro mushaho yakuragurire byawe atakuragurire byanankogu rero kahango bundi utaciraje ningasha nanokwezo kwakwija wakigaruka mu cyejisho no miyeze bere yakora tawakigaruka kandi cyakubena kijanja bwakikacira konka tikabasa kwetwara cyonka nechetwara sometimes nechetwara konka gumira mwaho nabo kuba barwire mshije mwene yekiza burakucetegereza konka kukucuba cyakubireho utikiriza kikagaruka kikakubaho utarebera hata nirya rubunko basa kufa ahabwe cyejwiso kandi den nari bigambo byamwe cyejwisho ncukwita cyejwisho ncukwita abo kubeshaga mane basa kurga myinji nyinji erenge ugire kiba kweta anemia kashikane ya menstrual kanjangu netine kashaga mashi okay neshagama especially atoka abashuwa kwere menstrual bleeding ninga uterine bleeding yes because menstrual bleeding ito twagera ngwesheme kome biro bushaka so kwere yarenga atinetaba ne chacha rechindu so nichiba nchenda ocheberwe ojanja bamanyo bwinji bweshagama ya kubere yachendire nabo bakungere mwakande ida bafite meshagama ingaba kugambere byo kubasa kuriya ningashoboje no kubasa kumera akashagama kakagaraka. Okay, munywano wanje ninzira ngo kwahikaho wayetegereza abo kwa binji mugizire micwe mwajogamu mwabara kumanya herugarza abo kugira ngo bonde tumutungire bahabuze ubwo mushaho. When Dr. Justice Sampeire kurga St. Augustine Medical Center aho hari intaro mu rembo rwambarara niko yatushoborera atyo kandi nuko turiyo ntendera program ndico butunji charity omuhereza niko nahindera anti abamatuye program nabakazira health products abarukore byo kunywa ibiri kushemeza amagara gitu biryo maduka omwihanga ryona turebana rwo kwanza rukwija kama witu abarinde.